Sa ddim un o'r bobl ma tu ôl fi'n prynu recordia fel arfer, ond heddiw mae'n ffasiynol. Mae'n record stodi. I gyd fynd efo'r diwrnod, mae yna ddigwyddiad arbennig ym mhob siop. Yn Spillers yng Nghaerdydd, The Wedding Present sy'n chwarae. Ers ffurfio yn 1992, mae The Wedding Present wedi cyrraedd 40 ucha siartiau Prydain 19 o weithiau gan ryddhau 8 album. Ar ôl cael broliant cyson gan un o'i fans cynta John Peel, mae'r band yn cael ei gydnabod am fod yn un o grwpiau indie cynta Prydain a rhyddhau 34 y senglau i gyd gan gynnwys Brasneck, y ddyfar fideo gwallgof yma. Gwaith nodedig arall gan David Gedge a'r band ydy rhyddhau EP Ffrangeg yn 2012 ac yna EP Almaeneg y llynedd. I barhau ar syniad yma, eleni mae'r band yn rhyddhau EP 4 trac Cymraeg. Ac i roi David ar ben ffordd efo iaith y nefoedd, oedd Andrew Taylor. Andrew, ti'n mynd i fod yn canu efo The Wedding Present yn Spillers ma heddiw. Dyda chydig bach ythau am sut yn union ges ti lusgo fewn i'r prosiect yma? Wel, doedd e ddim yn gymaint o gwestiwn o honna i'n cael yn llusgo mewn na fi yn hwrdio'n hunan arnyn nhw, a bod yn gwbl onest. Na, mae band The Wedding Present fel llawer o grwpiau eraill dwi wedi dilyn eriod yn bobl wy'n dilyn ar trydar hefyd. A o'n i'n tir yn noswaith yn dilyn yn ffrwd trydar a digwydd sylwi bod rhywun yn siarad gyda David a gofyn y cwestiwn, what about Welsh? Wel, wrth gwrs yn naturiol nath englistiau fynd lan yn syth. A nes i hwrdio'n ffordd mewn i'r sgwrs yn fras a gweud, I couldn't help noticing a just holi beth oedd y cwestiwn yn ei gylch e. A nath David esbonio mai meddwl am cyfieithu caneuon ar gyfer yr EP newydd o'n nhw. A nes i wirfoddoli'n wasanaethau yn syth. Y cam nesaf wedyn ni, wrth gwrs, ges i gopio un o'r caneuon. Cyn iddi gael ei ryddhau, wedyn ni oedd hwnna'n dipyn o risg, oedd dipyn o gamble ar ei ran he, ond nath e ofyn i fi gyfieithu ddi, a be nes i oedd cyfieithu i'r Gymraeg, wedyn cyfieithu nôl i'r Saesneg, achos mae'r ystyr yn gallu newid rhywfaint wrth gyfieithu o un iaith i'r llall. Wedyn ni, er mwyn wneud yn siŵr bod e'n hapus gyda ystyr y fersiwn newydd, nes i gyfieithu nôl i'r Saesneg, gyda fersiwn ffonetig hefyd, ac o'n i wedi cael backing track heb ganu o gwbl, a wedyn nes i'r recordio'n hunan yn y studio yn canu'r fersiwn newydd ar ben y gerddoriaeth, a wedyn nes i ddanfon y cwbl lot nôl. Ac o'n i'n meddwl am spel bod dim byd yn mynd i ddod ohono fe, yn y men hir a hwyr, fe ddath na neges nôl trwy e-bost y tro yma, bod e'n barod i fynd amdani ac yn edrych mlaen i wneud e. On the last album, it was called Valentina, it was 2-3 years ago, we had 16 songs, which I thought it would actually make a quite nice series of EPs if I did like 4 releases of 4 songs. But obviously I have to make them different from the album tracks. And I thought, well, maybe I could sing them in different languages. I've always liked the sound of Welsh. You know, there's something about the lilt to it, and it sounds like a very romantic language to me, and it's slightly kind of mysterious. You know, obviously it's so alien to me. And I thought maybe that'd be an interesting one to do. By virtue of that, I met Andrew Taylor, the famous Welsh actor, who approached me and said, yeah, I'd be interested in doing that, really. So I got in touch with him, and we kind of exchanged emails and stuff. And basically, he translated the 4 songs into Welsh and then sent me little demos of how to pronounce it and stuff. And, I've got to be fair, I've got to be honest, it was a struggle. But then he said, well, he could be there for the actual recording of it. So he was there when we recorded the 4 songs, and he kind of guided me through each line or each word in some cases. And so, yeah, just, it's like, why not? It's just one of those interesting things to do, really. Are you going to attempt to sing some of the Welsh language stuff today and tonight? Absolutely not, no. I mean, when I was doing the singing, I think, there's so many weird sounds in there for a non-Welsh speaker. And the words are so long that sometimes your tongue goes in 4 different positions in the same word. And,
it's a great thing to be able to do that, but I definitely can't do that. So I invited Andrew again if he wanted to see if he wanted to sing a couple of songs, because he used to be in a band as well. So it's not totally alien for him to do that, and he agreed to do that. Luckily for me, because there's no way I could have done it really. Thanks for that. Thanks for everything. Diolch yn fawr iawn.